Ceh Anwar kulit kaloyo dilmare se ada ganteng kok hitam tuh kawin sama Cina Niba manyo alah banguan bedu di dalam jibang tepit uluan damu pantun malamnya wahe jibang tanyo pohon tam oh sayang mangat merasa jika pantun malamnya wahe jibang tanyo pohon tam oh sayang jika pule hawa kawin sama rapai iya bukan le sayang lun kalan apa hudrut lagi mbak pohput lah bapak itu dalam pohon dua munyogo halaman pro halaman hajar kesut mantang ketuntut oh juta bang hal kuteng gisa munyogo halaman pro halaman hajar kesut mantang ketuntut juta bang hal kuteng gisa kawin sama rapai alah oh sayang bukanlah sayang dikalan rambut tengah lori kaputuh mata menyoceh luar ke akar itu lagi tipe gado pancuri kubu oh sayang sideh lam desa menyoceh luar rakan lagi tipe pancuri kubu kop sayang bang genang desa kawin sama bang C menyobang luar malam rugo kasih badan tergerge rekan ejong kalau rupa pulang takalan malamnya kan urang megase bang putih leh oh sayang hana setia menyobang luar rekan hana puta gase nyana bang putih leh takalan kan urang setia kawin sama bang C menyoceh junet cukup tak ada ganteng dia tak langsung oh sayang lupa tak raya oh tak bisa beceh junet pah be mototung terkirim uban donya ngempah gede basina menyoceh junet bisa be pah be mototung ngempah kirim uban dong oh sayang wahai syedara kawin sama junet ya suka mamu lewat simpang put dia tak oh sayang dia tak nyata menyoceh luar orang kop imut borning basyut oh sayang dia tak rupa menyoceh luar dak Allah memang tak imut borning basyut dek ratna karap atir goda kecurigai tang nyoba lawan dalam budaya ujo karakter daya pada banyak jid mangat timang silaku ya kahayang Tuhan bedu batin
dayat elyo hanari man kutak ke umang gah ngendek pandai jayang wate di uti atil le sidar kutak ke pingsan yang digedenda wate di pare atil le sekat ayah awak le tuan kutak ke pingsan gah kadu adi gedenda alah dayat atil be kata mang dalam kadu oputi mang ino bulupi dadang ni pak malam nyori jihnya megedang ujung pandang bugung dadang lagi di dayat kita pikiran erakan erap roi madang wate dipikir di jihnya mumang nyan agam balai di naga raya maka jit aluhi anek ulang hidarut tanggang dalam urokan adik rapat yang duk sebelah kanan ujung pandang wahai syekh darah yang duk yuk payung aku hiparemang lima hadap pandangnya di kimatang jadi berarti wahai rekan lima hadap pandang disingkirkan pang disingkirkan kini banyo malam diputerjang kagalan akan karatna memang tergantung munyo dijihan kumis sakti bayi wahai syekh darah ngon oku di boni banyo malam lima hadap pandang di negara raya belum yang du upayuk payung lima anyo malam rekan-rekan pasti bangi jalan di okok di bol pahatak apa yang di hingga memang di kalannya juga rana bunuh jok hati setinggal tuan galak hanaman kukun kudaya epat di tenda kukun jadi malam di balik program di main-mainan wahai syekh darah di kanan-kanan foto galeri awal lagi yang macam adik rapa aji hangsep modal wahai rekan tak hisang tak irupa kecenuan tiga ada malam nyojihnya hangsep modal hampir lagi yang wahai syekh darah dijabak pangkas lima ke pandang yang adik enagat napeng yang mewujudkan alah adik kulit muka bek masam nyoper mainan dek dalam budaya penonton lingkar jika bek diriwang dikah bek dendam ngelak pandai jaya mu bek adik kamu kaduk di dalam adik bek mumang kalau ringkak ratna penonton lingkar muka bek masam halibahnya malam balai rama dua agak ada tuh